जिहेतु सिंगल टिचार जिर' टिचार दङ जोंहा गोबां आरो प्राय 5-6,000नि बारा टेट क्वालिफाइड टिचार दङ 6 सिडुल स्पेशल टेट जालांबाय दा गोदानै टेट खुंनायनि बाथ्रा गैया। लोगोफोर नोंथांमोना खोनानो मोनबाय डिफेन्स बर' बिथाङा मा बुंदों। बिथाङा बुंदों गोदानै टेट फाथिनायनि खुनु खोथा गैया, गोदानै टेट फाथिनो मोना बे खोथाखौ बुंदों। आरो बे खोथाखौ माब्ला बुंदों बिथाङा जेब्ला 30 सेप्तेम्बरावहाय बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएसनफ्रा धरना होदोंमोन। दा बे धरना होनायनि साननैसो उनाव बिथाङा बे खोथाखौ बुंदों। हयथ' बिथाङा टेट केन्डिडेटफ्रा धरना होनायनि मोनसे प्रेसार गोलैहैदोंमोन खोमा, ओंखायनो बिथाङा बे खोथाखौ बुंदों। नाथाय मेन खोथाया बेनो जे दिनैनि बे भिडिअखौ लाबोनायनि मेन रिजोना नैबेनो जे बिथांमोनहा मास मोनसे सिगां बिथांमोना रायलायहैदोंमोन आसामनि CM आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनेज पेगु बिथांखौ लोगो हमनानै बिथांमोना रायलायहैदोंमोन। आरो बिथांमोननि रायलायहैनायाव एबसुनिफ्राय थांदों डिफेन्स बर' ओमफ्राय बर' साहित्य सभानिफ्राय थांदों आरो बिटिआरनि CEM प्रमद बर' बिथांमोना थांनानै रायलायहैदोंमोन। बिटिआरनि माखासे इस्युसफोरखौ लानानै रायलायदों आरो बेहाय बिथांमोना मोनसे दाबिबो दैखांबोदोंमोन जे बर' मिडियामनि थाखाय एक्सट्रायै टेट फाथि बावनांगौ होननानै बिथांमोना दाबि दैखांनानै फैदोंमोन। नाथाय दाबि दैखांनानै फैनायनि उनावहाय ओमफ्राय 30 सेप्तेम्बराव धरना होनायनि उनावहाय डिफेन्स बर' बिथाङा बे खोथाखौ माबोरै बुंखो? गोदानै टेट फाथिनायनि खोथा गैया, गोदानै टेट फाथिनो मोना बे खोथाखौ माबोरै बुंखो? बिथांमोना डिमान्ड होबोनायनि उनावहाय ओमफ्राय टेट फाथिनो नाङा बे खोथाखौ माबोरै बुंखो? दिनैहाय बिथांमोनहा डिमान्ड होबोनायनि अनुजायै दिनै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनेज पेगु बिथाङा बर' मिडियामनि थाखाय एक्सट्रायै टेट फाथिनाय जागोन बे खोथाखौ दिनै बुंबाय। दिनैहाय डिफेन्स बर' बिथाङा गावसोर जिनाखि डिमान्ड खालामबोदोंमोन बे डिमान्ड खालामबोनायखौ बिथांमोना उइथड्र खालामहैदोंना हैयाखै? बिथांमोना उइथड्र खालामबासो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा गोदानै बर' मिडियामनि थाखाय बा गोदानै टेट फाथिनाय नङा बिथांमोना। दा बिथांमोना डिमान्ड होबोबाय अलरेडि, दा डिमान्डखौ बिथांमोना उइथड्र खालामा गारा खुगाजों ओरैनो रायजोफोरनि सिगाङाव गोदानै टेट फाथिनो मोना, गोदानै टेट फाथिनायनि खोथा गैया बे खोथाखौ बुंब्ला बे बोरै जागोन? बिथांमोना गभर्नमेन्टखौ एप्रच खालामहैफिननांगोन टेट फाथिनो नांथ'ला, जायनाखि टेट फाथि पास जानानै दंखायो अलरेडि बिथांमोननो रिक्रुइटमेन्ट होग्रो बिनि उनावहाय टेट फाथि बे खोथाखौसो बुंनांगौमोन। आरो जानाखि CTETनि प्रब्लेम, CTETआव बर' लेंगुवेज गैया, दा बेनि थाखाय बिथांमोना CTETआवहाय बर' लेंगुवेजखौ सोनांगौ होननानै एकदम गोरायै मोनसे डिमान्डसो खालामबोनांगौमोन। नाथाय उल्था बिथांमोना टेट फाथिबावनांगौ, एक्सट्रायै आसाम टेट फाथिनांगौ बे खोथाखौसो बिथांमोना डिमान्ड खालामबोदों। बिथांमोना डिमान्ड खालामदोंमोन स्पेशेल टेट खुंनांगौ होननानै, दिनै स्पेशेल टेट खुंखांबाय खिन्थु रिक्रुइटमेन्ट गैया। एटलिस्ट रिक्रुइटमेन्ट होनांगौ BTC आव थाबैनो बेखौसो बिथांमोना डिमान्ड खालामनांगौमोन। दा रिक्रुइटमेन्ट होनायनि डिमान्ड खालामाबालानो बिथांमोना आरोबाव टेट फाथि बावनांगौनि डिमान्डखौसो खालामबोदों। बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनैहाय बिथांमोना खुगाजोंल' बुंगासिनो दङ रायजोफोरनि सिगाङावहाय टेट फाथिनो नांथ'वा, टेट फाथिनायनि खोथा गैया, रिक्रुइटमेन्ट होनांगौ बे खोथाखौ जास्ट ओरैनो रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय सान्त्वना होनो थाखाय बिथांमोना जास्ट ओरैनो खोथाखौ बुंगासिनो दङ। खिन्थु बिथांमोना अलरेडि डिमान्ड होबोखाबाय टेट फाथि बावनांगौ होननानै। आरो एबसुनिफ्रायबो डिमान्ड खालामोन, बिटिआर CMनिफ्रायबो डिमान्ड खालामोन स्पेशेल टेट खुंनांगौ होननानै एक्सट्रायै 6 सिडुल एरियायाव। दा टेट खुंबाय, रिक्रुइटमेन्ट गैया, आरो बिथांमोना डिमान्ड खालामबावदों टेट खुंबावनांगौ होननानै। बे बेसेबां गनायथाव बाथ्रा? दा प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला सावरायबोदोंमोन, दा बे सावरायबोनायाव मा बुंदोंमोन बेखौ आङो अडिअ क्लिपखौ होनाय जाबाय, भिडिअ अडिअ क्लिपखौ नोंथांमोनाखौ खोनासंग्रोनानै लाग्रोदो नै। CTETआव बर' MIL साबजेक्टआ गैयाब्ला जोङो बेखौ गोदानै आसाम सरकारा बर' बिजोंनि थाखायल' टेट खुंगोन बे खोथाखौबो दिनै बिथांमोना फोसावदों। स' नोंथांमोना खोनानो मोनबाय दा प्रमद बर' बिथाङा मा बुंदोंमोन जेब्ला बिथांमोना डिमान्ड हैदोंमोन। एबसु, बर' साहित्य सभा आरो प्रमद बर' बिथांमोना ज' थांनानै आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनेज पेगु बिथांमोनखौ लोगो हमनानै बिथांमोना बे डिमान्डखौ होबोदोंमोन। ओमफ्राय बिनि उनावहाय दिनै जानाखि सोलोंथाइ मन्थ्रि आसामनि डक्टर रनेज पेगु बिथांमोननि डिमान्ड होबोनाय हिसाबै दिनैहाय मा खोथा बुंदों नोंथांमोना बेखौ खोनासंदों। दिनैहाय डक्टर रनेज पेगु बिथाङा बर' मिडियामनि थाखाय एक्सट्रायै टेट फाथिनाय जासिगोन होननानै बिथाङा फोसावनानै होबाय। अब्लाथ' बिथांमोना फाथिखासिगोन। आरो एबसुनिफ्राय जानाखि डिमान्ड होबोदोंमोन, दिनै डिमान्ड होबोनाय हिसाबै दिनैहाय आसाम गभर्नमेन्टआ टेट फाथिसिगोन। खिन्थु बिथांमोना रिक्रुइटमेन्ट होनांगौ होननानै बिथांमोना मानो डिमान्ड होआ? आरो रिक्रुइटमेन्टनि डिमान्ड होनायखौ मानो आसाम गभर्नमेन्टआ थाबैनो
डिक्लेयार खालामनानै होआ आरो थाबैनो रिकमेन्ड होनायनि बेबस्थाखौ मानो खालामा बेखौसो बिथांमोना जरदारै बिथांमोना डिमान्ड खालामनांगौमोन जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जादों दिनैहाय रोजा रोजा हाजार हाजार टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेट गोबां दं BTC आवथ' गोबां दङ आरो BTC नि बायजोआवबो गोबां आसाम टेट पास जानाय केन्डिडेटफोर दङ बर' मिडियामावनो गोबां दङ दा बर' मिडियामाव पस्टआनो ओंखारा दा बे हिसाबै गोबां केन्डिडेटफोर ओरैनो गोग्लैसोनानै दङ स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनैहाय डिफेन्ड बर' बिथां बर' साहित्य सभा आरो प्रमद बर' बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्टआव थांनानै मा डिमान्ड होबोदोंमोन आरो दिनैसिम बेनि प्रसेसा माबायदि सोलिनानै दङ बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিটো 6 শিডিউল এৰিয়াৰ বাহিৰত CTETত দুটা ভাষাৰ কাৰণে ভাষাত CTET নহয় এটা হ'ল বড়ো ভাষা আনটো হ'ল মাৰ ভাষা গতিকে আমি 6 শিডিউল এৰিয়া বা BTCৰ বাহিৰত বড়ো মিডিয়াম আৰু মাৰ মিডিয়ামৰ কাৰণে খুব সোনকালে আমি টেট অনুষ্ঠিত কৰিম চ' বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে আৰু শুনিব পাইছে যে এপছৰ প্ৰেচিডেণ্ট দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়াই কি কৈছে তেখেতে কৈছে যে নতুনকৈ টেট পাতাৰ কোনো কথাই নাই নতুনকৈ টেট পাতিব নোৱাৰে এই কথাটো কৈছে কিন্তু তেখেতসকলে অলৰেডি আগতে ডিমাণ্ড দি আহিছে যেতিয়া 30 ছেপ্টেম্বৰত BTR প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা ধৰ্ণা দিয়া হৈছিল তাৰ আগতে পৰাই মানে এক মাহমান আগতে তেখেতসকলে মানে ডিমাণ্ড কৰি আহিছে বড়ো সাহিত্য সভাৰ আৰু এপছু আৰু BTR CM প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া তিনিটা গ্ৰুপ মানে যায় অসমৰ CM ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক লগ ধৰি তেখেতসকলে বহুত কেইটামান ইছ্যুজ তেখেতসকলে মানে জমা দি আহিছে ডিমাণ্ড দি আহিছে আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু এটা ডিমাণ্ড দি আহিছে যে এক্সট্ৰাকৈ আসাম টেট পাতিব লাগে বড়ো মিডিয়ামৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ আসাম টেট পাতিব লাগে সেইটো ডিমাণ্ড দি আহিছে এতিয়া তেখেতসকলে ডিমাণ্ড দি আহি এতিয়া বৰ্তমান তেখেতসকলে নতুনকৈ টেট পাতা নহ'ব নতুনকৈ টেট পাতাৰ কোনো কথাই নাই এই কথাটো ক'লে কেনেকৈ হ'ব যদি তেখেতসকলে টেট পাতিব নালাগে বা টেট পাতিব কোনো দৰকাৰে নাই এই কথাটো তেখেতসকলে যদি ভাবিছে তেনেহ'লে তেখেতসকলে যোনটো ডিমাণ্ড দি আহিছে সেই ডিমাণ্ডটো তেখেতসকলে উইথড্ৰ কৰিব লাগিছিল গভৰ্ণমেণ্টক এপ্ৰ'চ কৰিব লাগিছিল আকৌ মানে নতুনকৈ টেট পাতিবৰ কোনো দৰকাৰ নাই আগত ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো দিব লাগে সেই কথাটোৱে তেখেতসকলে ক'ব লাগিছিল এতিয়া তেখেতসকলে অলৰেডি ডিমাণ্ড দি আহিছে এতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ মাজত কোনো টেট পাতাৰ কোনো কথাই নাই এই কথাটো ক'লে হ'ব নেকি এই কথাটো এনে ৰাইজকবিলাক মানে মূৰ্খ বনাই আছে মানে ৰাইজৰবিলাৰ মাজত আহি তেখেতসকলে এনে মিডিয়াত কৈ আছে যে টেট পাতা নহ'ব টেট পাতাৰ কোনো কথাই নাই আগত যোনবিলাক টেট পাছ হৈ আছে তেখেতসকলক নিযুক্তি দিব লাগে সেই কথাটো ক'লে কেনেকৈ হ'ব তেখেতসকলে অলৰেডি মানে অসমৰ CM আৰু এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰক লগ ধৰি তেখেতসকলে অলৰেডি ডিমাণ্ড দি আহিছে চ' এইটো বহুত দুখ লগা কথা এতিয়া যেতিয়া মানে লগ ধৰি আহিছিল আমাৰ এপছৰ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ যেতিয়া লগ ধৰি আহিছিল তেখেতসকলে এটা প্ৰেছ মিট কৰিছিল এই প্ৰেছ মিটত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া কি কৈছে আপোনালোকে এইটো শুনক CTETआव बर' MIL साबजेक्टआ गैयाब्ला जोङो बेखौ गोदानै आसाम सरकारा बर' बिजोंनि थाखायल' टेट खुंगोन बे खोथाखौबो दिनै बिथांमोना फोसावदों চ' এইটোৱেই মানে CTETত যোনটো বড়ো লেংগুৱেজ নাই এই বড়ো লেংগুৱেজৰ নাথাকাৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ বড়ো মিডিয়ামৰ টেট পাতিব সেই কথাটো কৈছে এতিয়া CTET যে বড়ো লেংগুৱেজ নাই এই লেংগুৱেজ নাথাকাৰ কাৰণে CTETৰ মানে বড়ো লেংগুৱেজটো ইনক্লুড কৰিব লাগে সেইটোহে ডিমাণ্ড কৰিব লাগিছিল এক্সট্ৰাকৈ আসাম টেট পাতিব লাগে বড়ো মিডিয়ামৰ কাৰণে সেইটো কথাটো ক'বই নালাগিছিল তেখেতসকলে এইটো ডিমাণ্ডটো কৰিবই নালাগিছিল অসম গভৰ্ণমেণ্টে 2 বছৰৰ কাৰণেহে তেখেতসকলে মানে নতুনকৈ টেট নাপাতিব আসাম টেট সেই কথাটোহে কৈছে এতিয়া 2 বছৰ পাছতো আসাম টেট পাতি থাকিবই কিন্তু CTETত যে বছৰে দুবাৰ হয় তেনেহ'লে বড়ো যিমানখিনি কেণ্ডিডেট আছে তেখেতসকলে মানে CTET দিব নোৱাৰিব নেকি সেইটোৱে হ'ল মানে CTETত মানে বঞ্চিত হৈ থাকিব নেকি সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা এইটো চ' এইটোৱে আছিল তাৰপিছত আমাৰ বৰ্তমান অসমৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া এদিনে কি কৈছে আপোনালোকে এইটোও শুনক ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিটো 6 শিডিউল এৰিয়াৰ বাহিৰত CTETত দুটা ভাষাৰ কাৰণে ভাষাত CTET নহয় এটা হ'ল বড়ো ভাষা আনটো হ'ল মাৰ ভাষা গতিকে আমি 6 শিডিউল এৰিয়া বা BTCৰ বাহিৰত বড়ো মিডিয়াম আৰু মাৰ মিডিয়ামৰ কাৰণে খুব সোনকালে আমি টেট অনুষ্ঠিত কৰিম চ' এতিয়া তেখেতসকলে এপছৰ প্ৰেচিডেণ্ট বড়ো সাহিত্য সভা আৰু
যোনটো BTR CM প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া তেখেতসকলে তিনিজনে মিলি এটা ডিমান্ড কৰি আছে এই ডিমান্ড অনুযায়ী এতিয়া অসম গভৰ্ণমেণ্টে এক্সট্ৰাকে বড়ো মিডিয়ামৰ টেট পাতিব সেইটো বহুত দুখ লগা কথা এতিয়া অলৰেডি আমাৰ বহুত টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেট আছে বড়ো মিডিয়ামতো বহুত টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেট আছে মানে বড়ো মিডিয়ামত যিমান নেকি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈছিল অসমত ইয়াতে বড়ো মিডিয়ামৰ এটলিষ্ট এতিয়ালৈকে অনলি 146 কেণ্ডিডেট বিলাকহে অনলি নিযুক্তি পাইছে আৰু ইয়াতো বহুত কেণ্ডিডেট বিলাকে জয়েন কৰা নাই কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টটো বহুত দূৰ হোৱাৰ কাৰণে তো 146 কেণ্ডিডেট মাত্ৰ মানে টেট পাছ হৈছিলে নেকি সেই টাইমত এতিয়াতো বহুত টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেট আছে হাজাৰ সেইবিলাক ক'ত গ'ল সেইবিলাকতো নিযুক্তি পাব লাগিছিল এইবিলাক মানে নিযুক্তি নিদিয়াকৈ নতুনকৈ টেট পাতিব লগা কথা এইটো বহুত দুখ লগা কথা এইটো মানে ভাবিবই মানে নালাগিছিল যে টেট পাতিব লাগে বুলি মানে অলৰেডি ইমান যে টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেট আছে তেখেতসকলক নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰচেছটোহে কৰিব লাগিছিল তেখেতসকলে এইটো ডিমাণ্ডহে কৰিব লাগিছিল অসম গভৰ্ণমেণ্টক চ' এইটোৱে আছিল চ' বন্ধুসকল এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মূল উদ্দেশ্য আৰু ভিডিঅ'ৰ আনা কণ্টেণ্টটো এইটোৱে আছিল চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে এইটো চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ গজেণ্টাম